Jalan Raya Tenjo, Kabupaten Bogor, bukan Tangerang. Jalan Tenjo Raya. Mendekati perlintasan rel kereta api Tenjo, macet. Gila macet nih menjelang perlintasan kereta api Tenjo. Kalau gini mah percuma lah, punya perumahan di sini juga macet. Kalau pakai mobil susah, kalau pakai kereta mungkin lebih gampang. Yang bikin dia lama itu karena pas di rel keretanya itu jalan jelek, bikin lambat.
siang.